Shape of You på elektrisk guitar. Det vi skal spille her er power-akkorder. Og rundgangen hedder D, BB, G og C. Det første greb du tager, sætter du på 5. bånd på 2. streng og 7. bånd på 3. streng. Derfra til 1. bånd på 2. streng til 3. bånd på 3. streng. Derefter går den til 1. streng på 3. bånd og 5. bånd på 2. streng, og derefter til 3. bånd på 2. streng og 5. bånd på 3. streng. Og det ser sådan her ud.